Fayyaantii beekaa fayyaa ummataati kamaal baana jettan dhagayni ni masitti harar gumalitaa daaroo labuutitti magaalaa gaadulloo naannoo isiidhaatti hawaasni naannichaa ani muslimaa miti jeefirraa dhiisee jiraata amantii maali yoo jettee maqeeffataadha nuti islaamummaan teenyaa miitan arabaati dibdeen isaanii gartee dibdee qalbiidhaati antanaa dhukkubsaa kunoo keessa kooti yaa ulamaa teenya yaa darasooti daa'iwwan islaamaa yaa munashidooti dibee qalbiidhaatiif isin doktooratiin qoricha keeysanii daddafaa nutti hammaachaa jirti daddafaa nu yaalaa dafii nurraa ibsii jireenya golgolaa manguddoo umriidhaan 70 keessa dhiiraa fi dhalaanis dubraa dargaggeeysan gandaa gamtii fi qilee harooreeysan utuchaa fi bukuu booytoo laga yersaa haaja murii fi saadaa ijaaraas deebisa hawaasni dhama'ee garaasi balleeysa masjida diiganii facaasaniif keeysa gariin firraa deemee gaadullatti leeysa gaadulloo solseente ajamu kana keeysan garaana balleeysan utuchaa qilee biilaan jafiinurraa ibsii jireenya golgolaa fayyaantii beekaa fayyaa ummataati kamaal baana jettan